Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Hei mana keroyan be kira-kira kak ku itu belani anu sedih ngaji sompat toko man sri bulu kung jenu lepa pada tani pa jain renna samsiani mbo he mak beluk barat teh lo di tani saingangi ka na mak beluk popais no selos ko mak beluk barang iyo kok las tot aja nih. Opo samseni mulele nambe ma beluk barat to di talor to kan tam saingi ka. Magis makun rata perkange ye. Nek de balu wajuku bau gatu-gatung. Percuma to milo komer ka saingan samseni. Pa iku baramu nule RB menetom yero mukatung lel mukatu konrohe. Ya baraku berkelas mana, bermere. De segala pengamu ikut narti daerah ma bicara. Elo kurung balu baran konrohe jakin kamu meliwi. Itu kesehe makon rebojai macap itu celalene de menini sama pidara nak kemotoki kenya den repedi tatong mapa nyamuk motolena karo narti iku metomi padan kemer kak mati keng nek kulo kemer kak mati kaya tulo mato talinga aku samseni tapi kalau pida aku samseni pentilade kan narti itu selangure de dolon surkat tudang iya silahkan duduk narti porno iyo tudang apa le papa pada mukit mangure. Hei samseni isonsong. Maga sih sonsong, wasa dem serada. Ba samseni, desa ini serada, tapi dia wes serada. Jadi untung kai ko, lu atengi di ta lemak mapin rengat tempe nu. Namu lu kata map pabite menu bangku na getes ko. Ya uji memu ini geteng samseni, apa puluh ko getek atau tak pernah lujak kan apa na paunci kak kor delek jampo ya lebak nu sapa ya uji mato ya apa kama pakarongi. Nartim kalau mate ko di kasar kiki tamat tinulu isa di motok manas ko ele. Yo we na mo master iki tumbe tinulu tokki na mo de disuruh kita manas mo kede. Aku mana suman teruki tinulu pa abu ko purki di kasar ki ko weni. Masih pak mato. Narti iku pepercayaan wek gemuk tua tak lisun itu bondinu pabal ubarak keneko gemuk udah tunggu lep pada ceng iyo samseni manu pimatu bonding kapedo iku pur mino wajen recicilan na yano aji sompa tapi iku samseni kalau mutiwi beluk mukanya bersih kanyi bijamu he pamama sadita bubulu asu kasar abang nanti mulai narti kung kenapa memo pak iku makasara ma to timban terima toka tumbe iya jadi iku sinalula aku aji sompa pak timu udah tengah purana ma bicara kunjak padang telinga. Jangan wani ko tu samseni. Pak seandainya mbek olok ki nule pada ki mbek nyarang. Pak tapa tadi gak sama tapa tahu mata penyaraman. Nah, gitu lah song narti. Ini agak tengah kata madi lelena. Kalau sing song. Narti, pokoknya semangat kok. Yang penting tani kulakai kok malah. Kulakai nemu tahu iku bawang. Iyo samseni. Gosip pelakor harus matoi dikembangkan si padoki. Padeo dide, paidi to si terkenal ratu na gosipin na pelakor kartu resmi gosip tak mas ini karo. Pole kawe den karo dia para desai tapi maka desengali pinesu. Padi gapa de sedekapur mata tanda tangan. Nyamuk pembe iku nanti pa iku dua kartu kena kok. Kartu gosipnya kartu pelakor ya cedim kartu gosip bawa masuk. Samseni, tapi ku matampu kama tu laki muna kasi mereka di pak belapa tu nak aku dega kasi bapak na. Yung tibum na ikong kanapa awasan pida aku makar ka namu malah kan tekutan itu lakai ku. Isu nondra. Panontong dilepak si kak taruh nali supaya aku lihat di bonyok kak tu di samsiani. Kasi na, matanda na sa di panisamoto. Dito kagad ni sa najama. Do sonsong to ni matanda ni sa di foto to agak tajama tu agak di Andre tinro bat tajama to oto ni kasi na te lo kamane di galuna lo kanima dar lo kanima dakala agi ko to matinro mo ni mujama we kasi na toba kami terwane ro ni aga pak to pana ro tinro mo ni jama Andre tinro lew ya mana bana jama di stolo ka masapa dalle mele ni matinro no pungang aga na jama samsani ro la
Ang kamu po pa isra sama golok na ro. Weng kamu harus sisek kalau kami na udah dekat aku sedih cau kak mana nak. Kasih nato bak sisek kamu ro ke boleh. Wih santai tak kala mana tuh nya mana mau apa tak kira-kira. Mau sisek di sini. Oh samsani tiga ko he. Kakak jatah kak. Tiga. Kakak Tiga ko samsani he, tiga ko he. Ayo malah ke tu. Kakak dia asal hai. Tam setingkak itu. Kasih nah, puterakan nak tipu pes nurah sama gol ikut tuh. Liwat sedih pelah. Kau tahu kak puterakan nak ikut tuh. Kasih nah. Kaget ya? Iya deh kasih nah, iya deh. Iya deh. Putar ni kat ikut tuh. Liwat pelah, liwat dekat aku kasih nah. Tak aja nih. Mai kasih dia nak bos ke di ta. Kepalaman itu boleh. Dia nak bos ke Pak Mi ke pelakor. Maksud kamu sang siani? Iya pelakor. Coba nih pelak lo iya ini nih. Napa curi tangan? Pada sedih luku iya. Pak na jam aku dibulai mana nak tutup bawang. So ni kat mana nak. Matual lakai ya mana murus ima pana nak mana bana jam. Pak melo edang kayak matanu nama teh siseng. Andanya lo kak racun ni. Itu ni nama mana si batu bola koro. Cuma kau masih yangi. Itu ke Salma. Man kono ko batin mendari apa kerjaan man kono ko muka siama teh matu amas balak kain. Batong masang itu samsani. Tapi liwat risa. Pali opo jela kaiku. Tapi ya roci dia matu aku ro. Aku jama si balak kaiku. Macok do to kasih nawe ya rupa palipuna kayak ro. Agak lah sanu pu jelakan Salma. Nalakan itu de gapong itu sonsot tu. Menang kaiku misang la kaiku. Maning ko mana misang ni. Najak na balik sila orang so ni kor dibulai. Tani ko jadi aja nama tak buat bicara. Desak memang aku ke Salma. Payak resmi kak mag gosip. Pak Mestuni surat gosipku. Lo minta tanda tangan pada desa cuman deka Pak lo ke dikendari. Gan lupa tuh ikut lupa angkana surat resmi nomor 10 negara. Tapi dulu ini arti katona surat nama suka pada ku Pak gosip tak. Katona Salma lena dua surat na Salma. Surat Pak gosip sebab surat pelakor. Cuma dia pun tanda tangan Pak desa. Pak DP Pak desa boleh kendari Salma. Kero dua lena. Ya katu tu ko pelek. Bang katu masuk surat pelakor ni arti leken no amenala katu tu ko na. Iko tuh lo maka tutu Salma. Payak deto. Manang kaya atas surat maka tutu. Ada nasi bati-bati lakai ku si Benarti. Ar lakai ku mau dari boleh matindro. Dan remo pa di nauto. Matindro nih tuh Pak Polina lulado ni narti doan bangkera Dia misengi. Kasi pedakku kalau polisi lakai ku si Lula si Benarti. Mau porok bisa nih tuh Salma. Ini narti Tommy dia curi itu ke Pak Polisi kok ini pidanga. Poli gerak di TV dalam bangkera di sonsong doang. Kasi na ko sonso mo yan natin Sabra, sa kabuhat Salma. sa kayo bati-bati narti. Salma, Sila boleh sabra sila silang ko. kalong na diyo ana po bangkar Sabra Salma Udah memang rugi malah surat resmi gosip. Berhasil sih kak. Penyuri Salma. Itu malah. Tak aja ngikut narti dilulas kombek dajir hana. Mana sila lu tahu ya? Mai Salmar na kerak malajan ratu. Mai Salmar samsani nerate apa ada gay? Mati kak tuh. Pengaji tak tuh kepecu. Mana pengaji masalah sih sebagai sonsong Salma. Nernapo ngair masalah tutu salon nalakai na. Iku maka to samsani Pak oncolokan itu tuh ke di warumu. Dia ini tuh kacau nih. Pak iku apa ngantung mapletu peletu ketudu. Mana kesini cari mu gatu ke samsani. Piko go secarana loki minum popais. Mau kemana cari mu ke mu gatu samsani. Pang samsani mabelu baju kau tuh mabelu popais kok ketudu. Aji sompa, iko kalau koko jangan mereka ada anu Pak cari kok moto ya, tongi mas sekro. Dia mentoh gapung mu ketu iku jaman mereka bacamu. Pak mereka cari semu gatu ko he. Dia mu masiri mabelu popais cari mu gatu sular lalu mau kemana ke mu gatung. Dia memang gapung mu iko. Dia itu aji, Pak Edi itu orang yang ngetam abal. Buka he Pak anu ngakak popais mu ketudu. Tega, rasa gay. Ai he lemo-lemo. Matanya sejam pegeresian magelo. Iya iku samsil wa mim tu bacamu ke putra kan lemo-lemo. Kalau tete cina ulu lada sambala. Pangaji piko cara loki putra kadi na capu ngetak wae ku sebae sebatuku. Iku pej ni mabalu, di mana mabalu Pak mau waim di tadi itu gaga. Piko cara mosem. Aplik mutu danga tace dia so ketudu sekuri gaga waim malum picangan ku dia we lempo lase. Magosip kak bas bae narti wal fe malau wae. Pangaji nembek ku mati ke si matu salam sembah narti. Masnya kau di mati ke ngasuk perumpi dangi korodo samsen ye iko di tengah bosan timu mi semua bicara. Ide pangaji peletu kabarin Salma. Pak isonso polisi na tenrek narti kor dia bangkra Mbak narti. Di tengah kita kena tinggal berita.
Ih, kesepi dah. Kemarin beli tendrik narti dia di sonsong. Narti? Narti. Narti? Nah, pindah ke narti kue. Boleh kalian depan ngaji. Kue di mana mobil kalau mau terlalu botak narti. Tasapam kita runtuh kita botak mun. Pang nana ero he. Tadi balik waktu itu mana kesepi sonsong tendrik. Si sekarang mulai salma matu aja jas bersih matu aja. Kalau mulai salma. Weh Pangji, jangan tahu aja gratismu. Weh, menyamani masalah Pak ni setune aja sumpah. Oh Salma, Salma tega ko Salma. Asuko dolo mai. Salma. Igar lak gor saliwang. Resi do mata nasoy. Maga ke pangaji. Eto ngayero, purmacu lela kami narti kor dalo bangkra ya deh. Wi de wiseng itu pangaji. Tongo gade na tonga pa isam seden na pada toka pa ko to di waruna. Jangan mau kada dena tonga Salma tonga lo kon mai matan tu tonga tu. Lo ani tu dena ko wati kalau cina aku mati gatingkai. Melokin arti. Iko emang keteninga kacina apa lulai atau iko iya mateni iko lulai. Taruh kan balik. Jom anu, dewa di pala almakur pala kor makok semena-mena agak kalau na jama. Teki molah ke. Tu kalau bola malal ni. Itu hadi maaf di tengah bola. Taruh kan gati. Iko mak to, Pak lu apa datang? Kau nenek di sini tunggu serba penampilanmu tu. Jadi pelik ke sini pokok moto bajuku. Di moto kage kau tu sombong pada sini pakai tai. Pak dia gue pang de napong atuan selingkuh lakai pak dia tu ngapu pum kau tudu. Itu moto itu sangat. Kau cina wakatnya aku narti kau gasak memang. Pokok siapnya tuh gaji. Heh, mana bana ke panggung ke keliki, Pak dia tulok mablu barang. Pam cina kasa di mana sambla unga keliki. Narti malu ngekeliki. Jaji ni. Nak kita buat jamak kita lu main. Jamak kita ngaku. Cantik pambe unga keliki. Haji sompa sisi lo Salma lo ngarsi maka. Lo beti-beti. Maga Haji sompa maga ku pangaji. Makan. Maga ku emoti keung ka maga ko. Jangan dulu ngurus-urusan meru. Lu asal padi main gua lupa katok ai padi. Menengka sendiri pung bagaimana sih? Ini kayak aku semua pun lepai pada. View pati di pangaji. He dalek mu pangaji mema kong katau Haji Bawang mana si mapati keung. Di memang gak nak urusan sila ada nak ngurus pada macam mana. Anu patu haji rodo. Iya lena tau pakar mapati keung. Turun, memang talukan di.